திருவள்ளுவரின் திருக்குறள். அறத்துப்பால். நீத்தார் பெருமை. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை. விழுப்பத்து வேண்டும் பணுவல் துணிவு. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை. விழுப்பத்து வேண்டும் பணுவல் துணிவு. குறளின் பொருள். உயர்வான நூல்கள் அனைத்தும் புலன் அடக்கம் கொண்ட பெரியோர்களின் சிறப்பை வலியுறுத்துவதையே தங்கள் நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. அதாவது ஒழுக்கத்துடன் புலன்களை அடக்கி வாழும் சான்றோர்களின் பெருமையே அனைத்து அறநூல்களின் முடிவான கருத்தாகும். இந்த குறளுக்கு ஏற்ற ஒரு கதை இதோ. ஒரு காலத்தில் ஒரு ஞானமான துறவி இருந்தார். அவருக்கு 3 சீடர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் மூவரும் வெவ்வேறு குணாதிசயங்களைக் கொண்டிருந்தனர். முதல் சீடன் மிகுந்த புலமையும் பல நூல்களை படித்து மனப்பாடம் செய்த ஆற்றலும் கொண்டவன். ஆனால் சில சமயங்களில் அவனுடைய நாக்கு அவனுக்கு கட்டுப்படாமல் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசுவான். இரண்டாம் சீடன் கடின உழைப்பாளி, மிகுந்த பக்தியுடையவன். பல வருடங்களாக உணவையும் தூக்கத்தையும் குறைத்து கடுமையான தவங்களை செய்து வந்தான். ஆனால் அவனுக்கு தன்னை மற்றவர்களை விட சிறந்தவன் என்ற அகங்காரம் இருந்தது. மூன்றாம் சீடன் அமைதியானவன், அடக்கமானவன். பெரிய அளவில் அவன் தவங்கள் செய்வதில்லை, அதிகம் பேசுவதும் இல்லை. அவனிடம் எந்த பிடிப்பும் இல்லை. உணவின் மீதோ புகழின் மீதோ மற்றவர்கள் தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதன் மீதோ அவனுக்கு கவலையில்லை. அவன் எப்போதும் தன் மனதை அமைதியாகவும் சலனமற்றும் வைத்திருந்தான். ஒரு நாள் அந்த ஞானி அவர்களை அழைத்து, நாம் இங்கிருந்து வெகு தூரத்தில் உள்ள மலைக்கோயிலுக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கே ஒரு மகத்தான விழா நடக்கிறது என்றார். மூவரும் கிளம்பினர். நீண்ட கடினமான பயணம் அது. பயணத்தில் நடந்தவை. முதல் நாள் ஒரு கிராமத்தை கடந்து செல்லும்போது சிலர் அந்த ஞானியை பற்றி தவறாக பேசினர். இதை கேட்ட முதல் சீடனுக்கு கோபம் பொங்கியது. உடனே அவன் அவர்களை நோக்கி கடுமையாக பேசத் தொடங்கினான். ஞானி அவனை கையமர்த்தி, இவன் தன் நாவை அடக்கவில்லை என்று தனக்குள் நினைத்துக் கொண்டார். இரண்டாம் நாள் வழியில் ஒரு பணக்காரர் துறவிகள் அனைவருக்கும் அறுசுவை உணவு அளித்தார். எல்லோரும் உண்டபின் பணக்காரர் இரண்டாம் சீடனிடம், ஐயா, நீங்கள் எத்தனை வருடங்களாக தவம் செய்கிறீர்கள்? மிகவும் பக்திமானாகத் தெரிகிறீர்கள் என்று புகழ்ந்தார். இரண்டாம் சீடனுக்கு உள்ளுக்குள் பெருமை பொங்கியது. அவன் தன் தவங்களைப் பற்றியும் தான் பட்ட கஷ்டங்களைப் பற்றியும் விளக்க ஆரம்பித்தான். ஞானி இதைக் கேட்டு இவன் தன் அகங்காரத்தை அடக்கவில்லை என்று தனக்குள் நினைத்துக் கொண்டார். மூன்றாம் நாள் அவர்கள் மலைப்பாதையில் ஏறும்போது கடுமையான புயல் வந்தது. கடும் பனிப்பொழிவும் குளிர்காற்றும் அவர்களை வாட்டின. அனைவரும் மிகவும் சோர்ந்து போயினர். மூன்றாவது சீடன் மட்டும் அமைதியாக எந்தவிதமான புகாரமில்லாமல் தன் உடலின் குளிரையும் பசியையும் பொருட்படுத்தாமல் தன் குருவை பின்தொடர்ந்தான். அவனுடைய முகம் அமைதியாகவும் எந்தவிதமான சலனமும் இன்றியும் இருந்தது. கடைசியாக அவர்கள் மலைக்கோயிலை அடைந்தனர். ஞானி 3 சீடர்களையும் பார்த்து புன்னகைத்தார். மகன்களே என்று அவர் கூறினார், நாம் இந்த நீண்ட பயணத்தில் கற்றுக்கொண்டது என்னவென்றால், உண்மையான துறவறம் என்பது வெறும் நூல்களை படிப்பதிலோ கடுமையான தவங்களை செய்வதிலோ இல்லை. அது புலனடக்கத்திலும் மன அடக்கத்திலும் தான் இருக்கிறது. முதல் சீடன் தன் நாவை கட்டுப்படுத்தவில்லை. இரண்டாம் சீடன் தன் அகங்காரத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லை. ஆனால் மூன்றாவது சீடன் பசி, குளிர், புகழ், பழி என எந்தவிதமான இன்பத் துன்பங்களுக்கும் ஆட்படாமல் தன் புலன்களையும் மனதையும் முழுமையாக அடக்கினான். இவனுடைய பெருமையே விழுப்பானது. உண்மையான நூல்கள் அனைத்தும் யார் தன் ஐம்புலன்களையும் மனதையும் அடக்கி ஒழுக்கத்துடன் வாழ்கிறார்களோ அவர்களே சிறந்தவர்கள் என்ற உயரிய உண்மையை போதிக்கின்றன. அந்த பெருமையே எல்லா நூல்களுக்கும் அடிப்படையான கருத்தாகும் என்று கூறினார். கதையின் நீதிக் கருத்து. இந்த பயணத்தின் மூலம் ஒழுக்கத்துடன் புலன்களை அடக்கி வாழ்பவர்களின் பெருமையே அனைத்து அறநூல்களின் மையக் கருத்தாகும் என்பதை சீடர்கள் உணர்ந்தனர். மற்ற அனைத்து சாதனைகளை விடவும் இந்த ஒழுக்கமே மிக உயர்ந்தது என்பதை ஞானி உணர்த்தினார். ஒரு கதையையோ அல்லது புதுமையையோ தவறவிடாதீர்கள். இன்றே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். ತಿರುವಲ್ಲುವರ್ಗೆ ತಿರುಕುರಲ್ ಶೀಲೆಯ ತಾಪಸ್ಯಾನ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ಯ ಸಿಯಲು ಉಸಸ್ ಪಾಠ್ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮೇ ಅತಿ ಋಷಿವರುಣ್ಗೆ ಗುಣ ಅವಧಾರಣೆ ಕರಾಯಿ. සියලු උසස් පාඨයන්
ඉන්ද්‍රිය සංයමයේති ඍෂිවරුන්ගේ ගුණ අවධාරණය කරයි. පදයේ තේරුම සියලුම උතුම් ග්‍රන්ථවල අරමුණ වන්නේ තම ඉන්ද්‍රියන් දමනය කරගත් ශ්‍රේෂ්ඨයන් උසස් කිරීමයි. එනම් විනය ඇතිව ජීවත් වන සහ තම ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන ප්‍රඥාවන්තයින්ගේ මහිමය සියලු ආගමික ග්‍රන්ථවල අවසාන සංකල්පයයි. පනතට ගැලපෙන කතාවක් මෙන්න. එක් කලෙක ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුවක් සිටියේය. ඔහුට ගෝලයන් තිදෙනෙක් සිටියහ. ඔවුන් තිදෙනාටම වෙනස් ලක්ෂණ තිබුණේ. පළමු ශ්‍රාවකයා ඔහු ඊතා උගත් වූ අතර බොහෝ පොත් කියවීමට සහ කටපාඩම් කිරීමට හැකියාව තිබුණි. නමුත් සමහර විට ඔහුගේ දිව ඔහුව පාලනය නොකළ අතර ඔහු අනවශ්‍ය වචන කතා කළේය. දෙවන ශ්‍රාවකයා ඔහු කඩිසර හා ඊතා භක්තිමත් විය. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔහු තම ආහාර සහ නිින්ද අඩු කර දැඩි පසුතැවිලි විය. නමුත් ඔහු අන් අයට වඩා තමා උසස් යයි සිතීමේ අහංකාරය ඔහුට තිබුණි. තුන්වන ශ්‍රාවකයා ඔහු නිහඬ හා නිහතමානී විය. ඔහු එතරම් පසුතැවිලි නොවූ අතර ඊතරම් කතා කළේ නැත. ඔහුට කිසිදු බැඳීමක් නොතිබුණි. ඔහු ආහාර, කීර්තිය හෝ අන් අය ඔහු බෙන්න සිතන දේ ගැන තැකීමක් කළේ නැත. ඔහු සෑම විටම තම මනස සංසුන් මහා කරදරයකින් තොරව තබා ගත්තේය. දිනක් ඍෂිවරයා ඔවුන් නමතා අපි මෙතනින් බොහෝ දුරින් පිහිටි කන්දක් සහිත දේවාලයකට යා යුතුයි. එහි මහා උත්සවයක් පැවැත්වේ. ඔවුන් තිදෙනා පිටත් වූහ. එය දිගු හා දුෂ්කර ගමනක් විය. ගමනේදී සිදු වූ දේ. පළමු දිනය ගමක් හරහා ගමන් කරන අතරතුර සමහර අය ඍෂිවරයා ගැන නරක ලෙස කතා කළහ. මේ ඇසූ පළමු ශ්‍රාවකයා කෝපයට පත්විය. ඔහු වහාම උන්ට දැඩි ලෙස කතා කිරීමට පටන් ගත්තේය. ඍෂිවරයා ඔහු මත අත තබා මේ මිනිසා තම දිව පාලනය කරන්නේ නැත යනුවෙන් තමා තුළම සිතුවේය. දෙවන දිනය අතරමඟදී ධනවතෙක් සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලාට රසවත් ආහාර වේලක් ලබා දුන්නේ. සියල්ලොන්ම ආහාරගත් පසු ධනවතා දෙවන ශ්‍රාවකයාට ප්‍රශංසා කරමින් ස්වාමීනි ඔබ කොපමණ වසරක් පන්සිල් කරනවාද? ඔබ ඊතා භක්තිමත්ව පෙනේ. දෙවන ශ්‍රාවකයා ආඩම්බරයෙන් පිරී ගිය. ඔහු තම පන්සිල් සහ ඔහු මුහුණ දුන්නු දුෂ්කරතා පැහැදිලි කිරීමට පටන් ගත්තේය. මේ ඇසූ ඍෂිවරයා තමාටම සිතුවේ මේ මිනිසා තම ආත්මාර්ථකමිත්මය පාලනය කර නැත යනුවෙන්. තුන්වන දිනය ඔවුන් කඳුකර මාර්ගයට නගින විට දරුණු කුණාටුවක් එදිවිය. අධික හිමපතනයක් සහ සීතල සුළං ඔවුන් ගිලගත්තේය. සියල්ලෝන්ම ඊතා වෙහෙසට පත්ව සිටියහ. තුන්වන ශ්‍රාවකයා පමණක් නිහඬව කිසිදු පෙමිනිල්ලක් නොමැතිව ඔහුගේ ශරීරයේ සීතල බව සහ කුසගින්න නොසලකා ඔහුගේ ගුරුවරයා අනුගමනය කළේය. ඔහුගේ මුහුණ සංසුන් හා කිසිදු හැඟීමකින් තොරව විය. අවසානයේ ඔවුන් කන්දුකර විහාරයට ළඟා වූහ. ඍෂිවරයා ගෝලයන් තිදෙනාටම සිනසුනේ. පුතේ ඔහු පැවසුවේ මේ දිගු ගමනේදී අප ඉගෙනගත් දේ නම් සැබෑ තපස් කිරීම පොත් කියවීමෙන් හෝ දෙඩි පන්සිල් රැකගැනීමෙන් පමණක් සමන්විත නොබවයි. ඒ ආත්ම දමනය සහ ආත්ම දමනය තුල පවතින්නේය. පළමු ශ්‍රාවකයා තම දිව පාලනය කරගත්තේ නැත. දෙවන ශ්‍රාවකයා තම ආත්ම දමනය පාලනය කරගත්තේ නැත. නමුත් තුන්වන ශ්‍රාවකයා කිසිදු ආකාරයකින් සතුටකින් හෝ වේදනාවකින් කුසගිනයකින් සීතලයකින් කීර්තියකින් හෝ නින්දාවකින් පීඩාවට පත් නොවි තම ඉන්ද්‍රියන් සහ මනස පූර්ණයෙන්ම පාලනය කළේය. ඔහුගේ උඩංගුව ගිල දමිය හැකි තැන ඇත්තේ එක තැනකයයි. සියලු සත්‍යන්ත ග්‍රන්ථවල උගන්වන්නේ තම ඉන්ද්‍රියන් සහ මනස පාලනය කර කාර්මික ජීවිතයක් ගත කරන අය මහවන්තයයි යන උත්තරීතර සත්‍යයි කියයි. ඒ උඩංගු තම සියලු ශුද්ධ ලේඛනවල මූලික සංකල්පයයි. එය පැවසුවේය. කතාවේ සදාචාරය. මෙම ගමන හරහා විනයගරුක ජීවිතයක් ගත කරන සහ තම ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන අයගේ මහිමය සියලු ශුද්ධ ලියවිලිවල කේන්ද්‍රීය තේමාව බව ශ්‍රාවකයන්ට වැටහුණි. මෙම විනය සියලු ජයග්‍රහණ අතරින් ඉහළම බව ඍෂිවරයාට වැටහුණි. එක කතාවක් හෝ නවෝත්පාදනයක් අතපසු නොකරන්න. අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Thiruvalluvar's Tirukkural. The virtue of charity. The greatness of ascetics. All the higher texts emphasize the virtues of sages who possess sense restraint. All the higher texts emphasize the virtues of sages who possess sense restraint. All great books have as their aim the exaltation of the great men of sense. Here is a story that fits this verse. Once upon a time, there was a wise monk.
He had 3 disciples. All 3 of them had different characteristics. The first disciple, he was very learned and had the ability to read and memorize many books, but sometimes his tongue would not control him, and he would speak unnecessary words. The second disciple, he was hard-working and very pious. For many years, he had reduced his food and sleep and performed severe penances, but he had the arrogance of thinking that he was better than others. The third disciple, he was quiet and modest. He did not do much penance and did not talk much. He had no attachment. He did not care about food, fame, or what others thought of him. He always kept his mind calm and untroubled. One day, the sage called them and said, "We must go to a mountain temple far away from here. There is a great festival going on there." The 3 of them set off. It was a long and difficult journey. What happened on the journey? First day, while passing through a village, some people spoke badly about the sage. Hearing this, the first disciple became angry. He immediately started speaking harshly to them. The sage put his hand on him and thought to himself, "This man does not control his tongue." Second day, on the way, a rich man gave all the monks a delicious meal. After everyone had eaten, the rich man praised the second disciple, saying, "Sir, how many years have you been practicing penance? You seem very pious." The second disciple was filled with pride. He began to explain his penance and the hardships he had faced. Hearing this, the sage thought to himself, "This man has not restrained his ego." Third day, as they were climbing the mountain path, a severe storm came. Heavy snowfall and cold winds engulfed them. Everyone was very tired. Only the third disciple, quietly, without any complaint, regardless of the coldness of his body and his hunger, followed his guru. His face was calm and without any emotion. Finally, they reached the mountain temple. The sage smiled at all 3 disciples. "Sons," he said, "what we have learned on this long journey is that true asceticism does not consist merely in reading books or performing severe penances. It lies in self-control and self-restraint. The first disciple did not control his tongue. The second disciple did not control his ego. But the third disciple, not being affected by any kind of pleasure or pain, hunger, cold, fame, or disgrace, completely controlled his senses and mind. His pride is the only one who can be swallowed up. All true scriptures teach the supreme truth that those who control their senses and mind and live morally are the best. That pride is the basic concept of all scriptures," he said. Don't miss a single story or innovation. Subscribe to Rendered Reality today.